Niwaw menulianti wining ko kosanet kaisak ritungata olukayang way pakoden Pohnpei nan wiyakupur toror karyasak siluwat Rahnwet ti sampai walu niapang o Rahnwet wiyakayu an wiyakupur toror wat jalan kagan katlamon tail ay ban Pohnpei chief the Pohnpei Senator Edgar and kakulian tayo diyo lolo to yakapeng karos katta Kalangan ko promo Senator Edgar, pagkalaw-law, karos kadti. Ho, dahil nagtakan katlamo tayo, ay bahan po na sa Chief Clerk kong roll call. Senator Adson Abram. Amen. Senator Kiko Abis Jr. Amen. Senator Isaac Artway. Hey. Senator Ricky Carl. Amen. Senator Tucker T. Daniel. Senator Sonsor A. Edgar. Amen. Senator Stevie K. Edwin. Amen. Senator Brian P. Edsite. Senator Jack S. Harris. Senator Francisco L. Yuanes. Senator Helgena J. Johnson. Amen. Senator Stevenson A. Joseph. Hey. Senator Sendelina Leca. Amen. Senator Michael Mike Loyola. Yes, amen. Senator Casinda C. Ludwig. Amen. Senator Macari Miguel. Padramat Mike. Senator Erlyn S. Movic. Amen. Senator Sheldon G. Net. Amen. Senator Nelbert A. Perez. Amen. Senator Mitaray Simina. Amen. Senator Jason A. Walcher. Mr. Speaker. Ay, Quorum, Mr. Speaker. kalangan Chief Clerk, pagya sansal mag-try sa pulman ko quorum, ay ben ulian try diyo, ya, sa pulman try sa karatan. Kapwinglap, ang kupuran na nilap. Kayo po ni pa ang kupuran, kalap ako, wawlap pa ang kupuran ni Soko. Wawon ko sa pulman, likant ko, nanalang ko, nanganiyay ko. Wow, toro, labalap kay Tikoros ng Palian Triak, Momocho government, well, national, local, or state government. Wow, niki kabinaan Pohnpei, the Honorable Reed Oliver. Wow, niki Sean Kompung Labalap, Joseph, yang amisong Kobungkan. Wasaksit, wow, niki Vice Speaker, Michael Floriter Abram. Honorable Senator Kankoros. Ibilmen wow niki lang kasampalkan, lang samuro, oloy so seriso, so masakan. Ibilmen wow niki kaunin kampan, department kan, Trontotok, o Chontotok, Koros, and Pohnpei. O men Pohnpei, Koros, pong kalapot, pong takapaypay kan, o non-way loud kan and sampa. Raket o patreng uliya pamail kan, non-way kupur, toror, kasanti, reyasak siluwat. Thailand kakatla mo tayo, ay pan po na siya, Floor Leader Abram.
Kalangan maing Mr. Speaker. Ijungol monay ban yang saka-saka ijungol sakratan wow. Okay po ni kung pura maing Mr. Speaker puan kak patyang sabol mo yung mujungol me peitay tiyak nilang wasakset wan kun kamu Speaker wan ku Vice Speaker wan ku melel Honorable Senator kan Korusia. Ijungol wow ong sab majail staff kan wiral kan me patyang jail nan gallery. Rahnwet kapeng Merry Christmas ong Pohnpei melel ralkan me patyang jailan men KAPWARESOU kan. Maing Mr. Speaker nuaw men pacuan segera mot kesembalu jo pegik jailan suspend order of business. Keti pacuti ban item number seklema me miscellaneous. Siya lang mga bagpago o tayo Kadkadaur po ng paisak limao. Kamu floor leader. Kalangan Speaker men pegik jailan komal second tabe. Pagpagi utailan komal ti Lebanon utaiban komal.
Rohng arkin kusaya Alada nagayang alara medyo Lalay may milale Iman gan weweki Eso chisano mawong iye Ni ay gale-gale Boy Rohng arkin kusaya Umeda nagayang alara medjuro Sang iye Gisela palin weriye Ay lalaki Omusel sang iye Lemeta yang alara medjuro Yang Rohng ala Ngilen arama Di mana setahun lama-lama Ongan pungajar Menlau kumakongnya Nelel maingay mesabong Cemeni yang Rohng ala Ngilen arama Iman setahun lama-lama Ongan pungajar Menlau kumakongnya Bumelel maingay mesabong Sang iye Kasela palin weriye Ay lalaki Omusel sang iye Lemeta yang alara medjuro sang iye Lemeta yang alara medjuro Mesin sang iye Lemeta yang alara medjuro
Kalangan Chief, men po na sa Chairman in Finance, Senator Joseph. Kalakadan ko, Mike Speaker. Imen, patuwan patsang umuchungol sa karatan. Kapeng, kay po ni Wow makom. Mulian katiyar bumuot-wot o kalilayang. Wasakan makunayangan to ka. Puro to nan mo de chungol Wow kun komoy, Vice Speaker, Floor Leader, Honorable Member kan Korusya. Mike Speaker ni Wow, imen patuwan patas apoy mumukamitiyan mo niyo. Kamakit kumumot ka sa umpalwat sa ilan kakpagkatao masani. Standing Committee Report ng Papakil may sak tayo lepel niya riyasak riyaw. Tagad Siyan siya lang mga kamagutok, Thailand Katlanan, masa na ben Standing Committee Report, Papakil may sak tayo, lepel niya riyasak riyaw, sa bulman kita. Koros mautong kamagutok, masa ni Ay. Pwuhng, masa ni Show, kamagut Paitar, o ibaan po na sa Senator Joseph. Speaker, men patuwan siyang kayo sa karmisik o nuwawo karakarak, kuyata kamagutiyo. Waluwacan kak, kacin kupureta o pek, yan patuwan pek eh. Report wacan kak o purpuriyang committee. Leo taik sang iyo kapureto nan mamuatwat nan regular session. Kalangan Senator Joseph, siyan siya lang mga kamagutok, report watan kapurpur lang, sa Bulmatay Committee in Finance, Koros maultung kamagutok, masa ni Ay. Pwuhng, masa ni Show, kamagut Paitar. Report watch kapurpur lang Committee in Finance. Floor Leader. Kalangan Speaker, ejungal sekarang wow sapal mal kacin kupura. Speaker men patuang yata kamagut challenge kak suspend or drop business o ketilang pan miscellaneous item isag lamau. Karyaman. Pagpagtaro karyaman Thailand Katiyan pa niratoror. Pwede miya karyaman pen motion ipan honor ok Thailand Katiyar pa niratoror. Floor Leader. Speaker. Senator Ned. Kalangan kami Speaker. Ito nga liratoro riyaw. Amo na ipan patpatwala mawaya. Men patuman pagkita may ito nga sakaran kay puniwaw. And patang sabol mo metiyang nanwasan wi alam ito nga sakaran on kin kami may Speaker. On ki Floor Leader. Burma Vice Speaker. Floor Leader. Lugal lang so. Honorable Senators Chorus. Wow toro rong rail kan mayang pateng kesempal ki sapul material we alam and we alam toro ron career sexilu and dimension kapan Rahnwet itungal ire toro riawat ibang patawan tiang ki kamakit me ipatrawan wiatar ni akotrobe isak riakit reisak riau mepit reassignment and kamutan ko sendet nampe silibugi isak payo lebenal reisak riau may ipatrawan wiatar reassignment on kamitian kamarain kamitian kamaran wiata o kamakit men kapatrayang kamitian mon met ni arala pepit denial of constitutional rights and sambatangan and kampan kamarain. Makatiti ke marale tier credentials on kasautan penarail and we anso. Ayaramana kulkulla olel paran moni and murio. Eri aitungal kamakitan reassignment iban kawakang withdrawal. Tentuan ruasan mian kawit wano abne melel wano Iman padron we ata kamakit withdrawal on and withdraw sang kamiteriyawo o itungal kamakito and koyang assignang kamitian moni kelep o and kagan report to nan
so the bansang kasilun week in regular session. Ay itungal kamagitan mo, Mr. Speaker, pagkakariyaman. Pamukak restatement and ben kamutan ko sunod. Silibugi isak payo, lapinial riisak riyak. Chancellor mo kamagut chan Senator Net kamutan ko sunod silub kay isak payo laban niya isak riyaw and assign lang Committee in Finance Kalab o koros mo utung kamaguto masa niyay Pwuhng masa ni iso kamagut paitar o ime paano yawi o en reporto so repantasang week kasiluan regular session. Miyadra Ratoror, kamu Senator Net. Kaim sakla na itungal iratoror. Imen patrowan wiyata kamagitwet o assign na ang committee and chayan go. Haban pit iran kasambalew me makir sambar riyasak sama tasili sagar o pisetagan na itungal floor motion at imen patrowan sagar speaker chief clerk me itungal tarapa me ban patrowan and patrowan lang chairman and chayan ko payan kagan tatok sampaw o isnga kan memen witness kan memen ruas luguri an kalangan kak luguri emen witness pan yai mare rey eriarte o Israel kan nan kesuat men patrowan pagi Senator Yohanes anyang patang itungol sa Kadkadaur lap pisitenggan bahana protosang committee and chayan ko ay itungol sa karatan met maengo imen il floor ng Senator Yohanes mayang wari nan pwinin ko Senate o iso de patrawan mayang kono the case may patrawan men wiyagita kamagitat Senator Net, akak sansal pausa na ben kamagut mo yun. niaralap men bagdalan pamaltama sa answer Na, tayo kamal. Sarawi pongaray lingan Kwe Pohnpei Jesus ipiti Ay piti yung kijay metita Kwen kolot kijay John sang kawin Kung sarawi pongaray lingan Kwe
Una sa Senator Net. O hira masansal. Yaduan ko promoy. Kalangan Speaker, niaralap teluya William Penaramas. Niaralap Aramas Menet denied his constitutional civil rights. Arrangement partially sak payo. Ibang patawan itmet o pagi Senator Yohanes and Pwuhng abot uyata kamakit Thailand sa kulman kita. Masyo ang kaprotoy ibang patawan uyata kamakit Thailand. Senator Net, yield floor Rohng Senator Yohanes. Ikaryamani motion me liyang kapansang na yun. And so what second to motion? Apo Thailand mamasan ito. Ibang patawan uyata kamakit, Mr. Speaker. Kamwi. Senator Net. Ibang patawan uyata kamakit floor motion may patawan Kapitalongo and assign na yung committee yan siya yan ko. Puan siya kata tama uyawi on case me dahil pan kakan katiyan siya on masan pe. Kakakaryaman. Karyaman. Pagtaro karyaman kamagatyo sa Senator Net. Manasay na ang kamitin chayan ko. Koros mo utong kamagato masa ni Yay. Uwang masa ni Sho. Kamagat Pwaitar. Masa na ba? Motion na close debate. Point of clarification, Speaker. Kamoy Senator Joseph. Kalangan, Speaker. Iagis, kasabor-bor ko uya pento tao ko. May kaching kupura. Kamagit uya-uya pa sa sciential content in po. Kamagito. Content kin kasampal po ang kak-advise to instruct committee. Yaman committee pan siyang dispose issue. Dari kasampal po ang kakuya for the record. O Win Pohnpei korang sa macam uya kupura rin yang mangi. Kaitin wasaan karya la irek wasa. Magcay bang uya ki sa Pohnpei legislature business ano danan sciential. Isu coba jawan uya ki yo waleti inangin o intenten kamu gitu. Udah tama main issue me pasal neta. Mentaca cail masa niya nanu kon malap. Iman ko on record. On record as science. Kalangan Senator Joseph try kat nan masa na benireo. Miya men kak show se kay na mo masang Senator Joseph. Motion ng close, Speaker. Motion enta. Pagtaro karyaman talang retung ti masa na ben irawo koros mautung kamu kita masa ni Yay. Uwang masa ni Show. So Motion po ita. Rakupura. O kamu ketua ba nasa ng chayan ko. O chayan ko ang kak report. O ang kak apaliala kupuran. Senator Neto Yohanes. Speaker. Speaker. Lihat kamu floor leader. Kalangan Speaker. Speaker men paguk jalan kak wawan ko yo kasamo mana ka priyaman kasampal mayang pachang child yay Reynard Iriarte sujba juan lang o mepil pachang yay officer etu no child kat kiyang ra yo labulapon. Kalangan floor leader o kamagatin po na siya. Mr. Ariarto at Twin, kalangan ng kuprama makakapatang legislature na uya kupurun Rahnwet. Speaker. Speaker. Kalangan Speaker. No, wow. Mr. Speaker, Iman Sakara, Chairman of Vice Chairman in Finance, ang kakupraw ni Tata, iron kawit riyaw, masangka pa na maptoke, Charter and kak apali kamakiltan Pohnpei, nan Christmas, charter sulukan, Karyaw ananen primary health care o charter mapan sa wasa HE ang MRI and gaknito kataw o apal nan special session with yakawit na kamtin finance pan kalwatong mamutwat nan special session with uyag pagpagyo o kamakit. Pagtaro karyaman. Speaker.
Ikakaman motion no. Try katlamanan masan ba. Pagpagtaro karyaman kamagat masansal siyang vice speaker, mabitata irasilu, makabinakat kilong, mabitata primary health, EPA, ananan EPA o ananan AG. Ang kakapwal na special session what. Koros mautung kamaguto, masani A, Pwuhng, masani show, masani ba, kamoy. Kailangan speaker i-amend motion no kapatayang may akot mitigit. Ang nanirap karwaro makak yang sapul matay regular special investment pilo makakiyang. Ay din makakiyang ang bilyang ot. Essential mayor investment pilio kapitulo masang senator simila. Sambare riyaw sama. Napilkak yang ulong ironan special session. Amendment yung Dahil muna ibaan po na si Rewak, tayo mo itema, Chairman in Finance, and update o ang irame pitata, Iraw. Kamu Chairman in Finance. update, Senator Ioannis kakabra yung Senator Ioannis, kumsawas kailangan, Chairman, investment bill mamiyaan sa Woodland Committee. Then patrong irokarwaro. Speaker. Joseph, Chairman in Finance. Speaker, ipacawan kasampaligi, namenway kan pacawan, due diligence. Ikarpen committee ami. Renkak rop, kopukakan makin pacawan yung kumbati, renkak kanayatay rekan korusya. O kabroto na mumoto chailan ka kutaan wiya. Renkak kasaleta, siyang koros mo kuneng chailan mangi yung rawo. Well, kakaway taman naman ang usus ay taso. Dari sa mga uya pantatawagan mo man. Chukak pacawan. Lepin masa mapan mausang iting. Committee ang tulaw pakatay regay ang totok. Committee juga guarantee ma. Totok ang committee bangkak nek ng time frame magchay sa bulman ito. Ada mayay kuburan umuad mo mayar man korong-korong. Dagad lahat sa kamanata ko sunod to. Wai ischukak guarantee ma committee ka kanayata irekan korusya. Banto kay ireko baka kuya sa bulman den committee at recommendation. Riya yung alpepe mamautan ko na nga sa bawiya wala ka korus. Sa napalir. Pero may kajung kuburan report patulong sa Jusair Kim kan Karusa, may President Cuprella. Kailangan may speaker. Kailangan, Senator Joseph. Kung update in investment at sabi ang magit. Kayong kororong uya-uya ro key witness sa yung pacho, the Director in Finance. Reschedule lakap. Ribil pachowan matamatawaya ro ipambil kasaw. Hearing, kuya irakasyong value. May mga investment kahit ikin tatok mangayo. Kahit yung child pangkat kita sa muni awi-awi. Miyo siya kung uyap ng totong kaya nanan put in place mo na child pan. Kahit kita sa puluman way pa kung Pohnpei muni yan kak naglawasakan. Replay totoo kasampal ka na hindi makunangan uyawuyong sa child investment. So kasik may bangka kan nagmatang. Kasanti karong-karong lakap. Ipan matamatawa Rahnwet makunang tulak karong-karong te. And kasanti ran mabangka guarantee main witness ko ang kakiyang Melody Director in Finance. O irailakan may ang uyuya. Totoo ko watch. Kailangan may speaker. Kailangan Senator Joseph, may pagpaghiw mo. Speaker, Dahil nandiyan totoo ko, maasutupan nak, aktegak pagita extension ang uyaw. Speaker ka pagkita ka man. Kung kubura po yung miyayar kamagatiyo, o miya karyaman pan kamagato, ay baan entertain, paros mautong dahil sa bulman kita, kamagatan kapat-kapat, o motion ba miyayar, masaniyay, Pwuhng, masanisyo, kamagat pa itar. Miyato masanapan kamagat masan sa lasang Vice Speaker, Masular, kamagat po pa nasa ang Committee in Finance. Kailangan,
Miete Ratoro, kamu Senator Begitu Atwood, kamal. kamu Senator Atwood. Tega kamal mas. Ya, kembal Miete Ratoro, Miete Ratoro, Speaker. Mr. Speaker. kamu Senator Atwood. Wala, Mr. Speaker. Ay jungal wow. Iman yata kamu kitiyo. Unfortunately, mga buka member ng committee ng R&D yang patayang katay. Mo inirayo me sa Kairong kaya yo ibil ka sampal kaya mo inasensyal mo me miye sa lumatray account yo magan patuan Fisheries Development Fund. Kami patuan ka sampal ki miye office yo magan funded pan paluwat. O Gitail Kadkadaur office wat essential mo me kalian Fisheries and Aquaculture mo ikamelele baluat ko kota po yang develop fisheries o aquaculture. Are mo imen kamu kedua dan kak assign lang R&D ran tra kata so on project kan the proposed project kan me bangkakan mi itaman try katarla ramas kay palau peran yang kaskulin kan itu ki elmong. Are ikamelele me so on
project tua dramo dry koros wo ke me elmong uya me ko tio me bangka kata kilong tong revenue on Pohnpei state wagi when value and so on mo many ka me tua tramet iga mele me many ka tro tramet try ka explore me bangka yang so se develop our aquaculture sector re mo imen try lang ka yung option fisheries to trial kong nga kinurail the bill tracks on project ta me mie me try gak ta tongi funding source yo me mie ate on mala bo I on investment me ka mele me bayang so se ko tilao lel irail mele so set kan ren mo teno light ka light Pohnpei na kan arangak pil so pe yang we have a project in kanito ki almong te apol panel mong rimet mi men pagi ta R&D and kak track ewang ofe yo track ta son project kan magtry kakata so se general fund when yang so se ta palian aquaculture kalangan Mr. Speaker pagi kariyamen Senator Edwin essential chairman of vice chairman and R&D sa Pahrek trade Yaduan kupromi komen taulatan an kamaguto ta komian Thailand laura yang Pahrek Thailand boy langak yang kawait. Mr. Speaker, moi kamelele me moi na bilisra na ne ran Pahrek Thailand unfortunately. Amo ma utano kone ngai bilkak poyekti sang o introduce anso mi rai yang Pahrek Thailand. We can member in R&D toto yang Pahrek meeting around. Kalangan sansal makamagatio sansal Senator Edwin o mia kariyaman pe koros mo utung kamagato masaniyay uang masaniso motion paitar o imeban wiyawi pagpakwa panasay ng committee in R&D Oong ira mesansala Senator Edwin melel mebitata aquaculture miete ira sang member kan senator kan privilege kami Senator Yawanich kalangan may Mr. Speaker luwa women pagita magtail kap moment of silence o patong yung tail Senator Leyola law ki atungol sirbel man pa sirtra Kolokol to Senator Yawanich kalangan speaker ito kasampal yung at pagki essential ma miya sa pulmo kapal nanti yang patong tayo Rahnwet pagtailan ka warmi ito kasampal ng Rahnwet kalangan may Mr. Speaker kami masalah raiban po na sa floor leader kalangan Speaker pagi ay show ay man pason pagitak jalan kak Ran mulai di sang nan session muitang kamdikan and to talk o sapal pene subject to call. Kailangan essential lang mo kamaguto traiban ran mulai o subject to supplementary trial call niya show essential me wewe pene magtry supplementary ki yan kak muitang kamdikan and kak tatok lakap o nantaben weekend next week. Melel committee in finance me pitata kamagat silu masansala sang vice speaker yay ananen executive ira silu Speaker yang aki investment bill mon Speaker masala raiban po na siya kamagat masansaler Thailand ran maleti o subject to call koros mautung kamaguto masani yay uwang masani so motion paitar o Thailand ran maleti o subject nanak meeting ay kakin